Kularina, emisija o kulturi. Dragi slušatelji, dobrodošli u još jednu Kularinu, emisiju o kulturi u kojoj svaki tjedan za vas dovodimo zanimljivog gosta i pružamo vam uvid u tjedna kulturna zbivanja. Tjedan proslave Dana grada polako se bliži svom kraju, a naš današnji gost je Rudi Milat, predsjednik udruge Art More iz Splita, koja će sutra u dvorcu Vituri u Kaštel Lukšiću od 19 sati održati izložbu svojih radova. Kularina. Rudi, evo za početak dobar dan vam želim i dobrodošli u Kularinu. Dobar dan. Odmah na početku, za sve one koji ne znaju, što je udruga Art More? Likovna udruga Art More, to su većinom zaljubljenici u more koji svoj izričaj daju kroz slikarstvo. Razni su motivi, znači od brodova, krajolika, dalmatinskih motiva, i likovna udruga okuplja znači tematski slikare, umjetnike koji vole more i sve što je vezano za more. Kad je nastala udruga? Nastali smo prije 2 godine i prošlu godinu smo imali niz izložbi, baš je bila prva naša izložba, odnosno tematski u dvorcu Vituri u Kaštel Lukšiću prošle godine, a poslije toga smo imali niz izložbi recimo u Francuskom institutu u Splitu, pa smo sudjelovali na Bolskom ljetu, Šibenskom ljetu i tako još par izložbi. Koji su umjetnici sve uključeni u rad vaše udruge? Pa umjetnici su, evo ovako, recimo najstariji član ili članica Dubravka Vojnović, poznata slikarica, onda ja kao predsjednik udruge, pa onda imamo Ivan Antić Baki koji radi umjetnički nakit od kamena, srebra što je vezano za more, imamo člana Petra Bikića, baš ovdje iz Kaštela, pa imamo novu članicu Nadu Delić, pa imamo evo i sad Gorana Kuzmanića koji se bavi umjetničkom fotografijom. Koji su motivi vaših slika? Nije samo more, ako se ne varam. Nije samo more, iako uvijek u pozadini je more. Znači, da li je to brod, da li je riba, da li je neki dalmatinski krajolik, a kako smo svi vezani za more i svi smo tu blizu, znači i tako i nastao naziv likovne udruge kao umjetnost vezano za more. Na web stranicama vaše udruge piše da njegujete ljubav prema Dalmaciji, otocima i općenito prema moru. A vi ste i profesor u školi, pa kako ide ta odgojno-obrazovna uloga? Pa evo, ja kroz taj rad u školi nastojim uvijek djeci prikazati ono što je nama najbliže, i to je more. Znači svi motivi koji su vezani za more kroz nastavne jedinice se provlače, tako da i sama škola Kneza Mislava ima pogled na more, pa sve stvari koje su vezane za more mi kroz likovnu kulturu na jedan način provodimo i to je tu ispred nas, blizu je. Je li učenici znaju da se i bavite radom u udruzi? Pa neki znaju, neki koji su na likovnoj grupi, a koji pričaju u udruzi, a neki eto valjda i vide kroz moje motive da je većinu motiva vezano opet more i sve što je vezano za to. Rekli ste da u Kaštelima niste prvi puta. Što ćemo vidjeti sutra? A sutra imamo izložbu tematsku, motiv je maslina, pa smo stavili naslov Maslina je neobrana. Tu su motivi maslina u raznim tehnikama. Ulje, akvarel, akrilik, imamo i nešto malih nekih predmeta umjetničkih od šta su tvorevine za maslinu, a imamo i umjetničku fotografiju vezano za ovu tisućljetnu maslinu iz Kaštel Lukšića. Koliko možemo očekivati radova? Pa možemo očekivati na ovoj izložbi, s obzirom da imamo tu imamo 5 autora, možemo očekivati 30-ak umjetničkih dijela. Udruga ima dosta posla. Gdje sve izlažete, jer na vašim stranicama sam vidio da niste isključivo po galerijama i muzejima. Nađe se tu i restoran ili bar. Pa čujte, mi kad se god ukaže prilika u nekom izložbenom prostoru, poznatim galerijama u Splitu i šire, mi izlažemo. Imamo neke radove i u City centru gdje je otvorena jedna velika galerija. A inače nije nam ni strano napraviti neku izložbu humanitarnog karaktera, pa recimo imali smo u Imperijuma pomoć djeci, pa smo tu imali jednu izložbu gdje je bila aukcija slika.
Znači mi smo otvoreni za sve opcije, nije bitno sada da to bude strogo izložbeni neki prostor, a sve opet ponavljam što je vezano za neka događanja, kao što je bilo u Šibeniku jedan muzej pomorski, pa otvaranje tog muzeja, u okviru tog muzeja smo mi imali izložbu. Tako ćemo u buduće izložbe, recimo i kad je sajam ove male brodogradnje u Lava ili kad je u Komiži velika jedna fešta vezano za lov ribe. Znači mi imamo izložbe tematski povezane s tom pričom. Spomenuli ste aukcije i humanitarne izložbe. Evo, u doba smo recesije, čini mi se da je kod rezanja troškova kultura ipak na prvom udaru. Ja se slažem u ovoj situaciji da ljudi imaju primarne stvari kako preživjeti, međutim eto, javljaju se uvijek neki ljudi kojima prorade emocije i koji eto u toj humanitarnoj akciji nešto na jedan način vide u toj slici i pogotovo kad je za pomoć onda se ljudi odluče za kupnju slike. Teška je situacija što se tiče slika, međutim eto, mi se bavimo to iz ljubavi i druženja i eto ponavljam, to je nama na jedan način kao da smo na moru, odražavamo to kroz slikarstvo. Mladi i još neafirmirani umjetnici, da li se oni mogu priključiti radu vaše udruge i tako doći do javnosti, pokazati svoj talent? Može, mi imamo naša dva izložbena prostora, jedan je u Kaleti 2, drugi u Robnoj kući Dobri. I imamo i našu internet stranicu gdje oni mogu pogledati naš program, ima tu i telefon za kontakt i sada ti umjetnici, ja uvijek kažem, trebalo bi da vidimo u kojoj su oni fazi, znači nije nužno da neko bude akademski slikar, ali mora imati nešto, ono što se kaže da ima tu nekakvi talenat i onda taj talenat mi možemo dalje razvijati, mi smo mislili otvoriti to u nekoj budućnosti jednu malu likovnu radionicu. Znači mi smo otvoreni za sve opcije pod uvjetom, normalno postoji jedna grupa ljudi i nekakvi žiri koji bi pogledao te crteže, slike i da li taj član može biti u udruzi. Ali opet ponavljam, osnovna je nit vezana za more. Tražite da imaju žicu? Tako je. Rudi Eter je vaš, pozovite sve zaljubljenike u slike i masline da dođu sutra u Vituri. A evo, meni je drago da ovom prilikom pozivam ljude ovdje iz Kaštela i šire da u srijedu u dvorcu Vituri u 19 sati dođu pogledati izložbu. Međutim, osim izložbe moram napomenuti, bit će članovi udruge Sveti Jeronim gdje će imati recitacije i sviranje na klaviru, a moram i ovdje istaknuti zadovoljstvo što će nam biti ženska klapa Neverin koja će svom pjesmom uveličati našu izložbu. Prema tome bit će izložba na jedan način, ne samo izložba nego i pjesma i recitacije i druženje i nama je drago da sudjelujemo na toj izložbi, da možemo uveličati ove dane Kaštela, odnosno grada Kaštela. Rudi, hvala vam na gostovanju u Kularini i puno uspjeha u daljem radu vaše udruge. Hvala vama što ste me pozvali, što sam imao prilike nešto kazati. Idemo mi malo zasvirati, a što drugo nego klapa maslina i maslina je neobrana. Već je to lito dana i skoro će zima, prigiba se zemlji grana, a ptice još nima. Zaplakali školji bili, sunce već blidi, makina kad cukor cvili, a suza se cidi. Za navit je pape zaspa, samo želja još je budna. Budit ću i brilja zore, željo moja uzaludna. Maslina je neobrana, ima koga da
ljeto, lito dana, a dice još nima. Prigiba se zemlji grana, a dice još nima. Zaplakali škoji bili, sunce već blidi, makina kad suhom cvili, a suza se cili. Za navike pape zaspa, samo želja još je budna. Budit ću i briljan zore, želja moja uzaljubna. Maslina je neobrana, ima koga da je bere. Prigiba se teška grana, slomit će se od nevere. Prigiba se teška grana, slomit će se od nevere. Kularina. Izložba Dine Rončević Nepoželjna snaha, drugi dio, otvorena je do 13. ožujka svakim danom od 18 do 22 sata u galeriji Praktika u klubu Kocka u Splitu. Biće tu svega od rastavljenog Renaulta 4 do fizičkog posla, koji je djevojkama omogućio da nauče kako svojim tijelima i alatom svladati zadatke za koje je potrebna fizička snaga. Kularina. U splitskom HNK sutra će se premijerno izvesti drama Peer Gynt Henrika Ibsena. Ovo kapitalno djelo svjetske dramske literature u prijevodu Tomislava Ladana na scenu postavlja Goran Golovko, a naslovnu ulogu tumače glumci Trpomir Jurkić, Goran Marković i Marko Petrić. Kularina. Gradska knjižnica Solin i Prokultura Split pozivaju vas na predavanje Tajni život Vlahe Buhovca u Parizu, koje će se održati u sklopu Dana frankofonije sutra od 18 sati u Gradskoj knjižnici Solin u Zvonimirovoj 117D. Predavat će magistar znanosti Tihomir Rajčić. Kularina. Iz Gradskog kazališta mladih u Splitu, koje u sezoni 2012-2013 može se pohvaliti iznimno bogatom ponudom novih naslova, pristiže najava čak 6. ovosezonske premijere. Riječ je o predstavi Životinjska farma, nastaloj po motivima istoimene kulture planetarno slavne alegorijske satire Životinjska farma britanskog pisca Georgea Orwella. Redatelj je Ivan Leo Lemo, scenografiju najnovije produkcije GKM-a potpisuje Vesna Režić, a kostimografiju Mirjana Zagorec. U predstavi igraju Lidija Florijan, Mija Roknić, Ana Grujica, Vanda Boban, Vinko Mihanović, Siniša Novković, Slavko Sobin i Ivo Perkušić. Premijera Životinjske farme bit će odigrana ovaj petak s početkom u 20:30 u dvorani Teatrina na splitskim prokurativama. Bilo bi to sve od ovotjedne Kularine. Uredio i vodio Luka Janković, tehnička realizacija Ivan Jurić. Kularina, emisija o kulturi.